Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban penslur syuk-syuk eki samla puli ban Shitom, UMLA kamaukan raw constituency uba ban Tidor Lingdo, ula penlong na kamaukan raw Annual Academic Excellence Award, eki samla puli eki bapas baha haki examen Secondary School Living Certificate, bat eki samla bapas baha haka Higher Secondary School Living Certificate hajongsha. Haka digasngi la penlong ru eki jinyakop pen isap, haka baki samla jong kadong bat kathan, kila penpau perthaya kasap kabaki don haki benta bapher. Haba kerana kani kesengi nak kaliang ubak ban Tidor Lingdo, ula ong kani ke jimpen kup buram kalong ban Aiman Siam ki samla puli ki badai nak kani kathan, ula ong ru baki Higher Secondary School hakathan ki dang duna, kat baki samla puli ki dang mi nakapor syakapor. Ula benrap dak baong baka jingnang jing start kalakiu haka constituency, ladaya nujor bat kisnam ki baladam. Syushu ula ong baki kmi ki kpa ki kit ke jingkit ke bakyab ha, namar ki hab ban siu ke bai college, ke bai yeng, bat ke bai bam, kalau dia kapor baka constituency kan don nak jong ke college, ulay thu bana kaliang jong u ulay kran ya kani, bat ka kam kalayan, bat hakini ki khandiat sngi, kilay kran ban bu dak community college. Bat ngadai nakasnong sinias a, menta ngayang hangi ban puli lendet ya ka poem recitation, bat ka kerteng jong ka poem recitation kadai. Kari banga e balatho da ubisi jerwa. Ayu kuba jonga ngan le namar jongpa. Bun pau kala kisnem kiyat padang ye kedup klem thai. Kilai pos iem khat ar daloi napne jongpa kimi. Ki rang klawat ki thei kensai ki kendai ba renti. Apa petnya kini kisni tak makajuk lanang kelah om dom kan sudah isi pi keli samlah sosial media kalaya rap bapen dom kan kane kajuk suya online bekal sita na Instagram lane Facebook. Nong rinjing ingin laban len, kada hina di pereden. Na icapti bentuk, no, Jessica. Balakanti. Iba manusia. Sam Jing Shai. Theophilus War, Sibalis Kongjo, Sam Jing Shai, Wan Sukmat, Dinan Karsano, Ngisngo bagay kasingipan kaban pensa jingken mau lang yang ibaro namar manus nem ni pelong tangka Academic Excellence Award nagamdagi kena ipapas ba haka hagini artli ke examination Henry mentau senampat yung
Judge pangila pelong slam bat akapor kala syak. Lari kapor senrai kumni ngatharai tong ini persyak. Ban pelong habar kumni open air. Bangin yo ban pelong senan ni kani ka talent show program na kabenta. Kini ki khana samla lani ki badan sap ki badan phong hakani ka than ke jongi. Tiplay os ngau ya ki jingkran ki wasyakmat lagi nongkran na so wan ai kublay ya i sodar jongka snong jongsai ba olet ibala don kat lambat ni tak ko por so ko por bangi khot ni wer don kat lambat ni iso komen sikate ban ai kublay ya kini ki khon samla ki jongi nagaliang ka MRY WA ka bala shim ya kani ka benta ban ya collaborate lambat nga na kabenta ban pelong ni kani program i presiden berai ya ka welcome speech ba tribal ng Klau iba penbiang ibalong general secretary bat kumju ya kini ki khon samla ki jongi ki member ki blai trai sitam na kabenta ban pelong ya kani program ka job ngai ku blai kerpang ya kaitor bala paunam jong ka than ke jongi samla rangba lobli kriam mdei tambarwai mdei tambaput pasiau syakane ka than ke jongi andrei syak keleng ka rikhasi jantia jongi ila julai bandwai nakan mau hagi por gi bamensua ngadang long MDC ngedon ye ketuka program ke Monolith Festival apo angdai apo mau pulang ngai kendu i ba lobli ngai kendu akan det naman dalalay siya po sa kajingi kalong ba lalang imyo hostel nga man sa ayang wai tiga kata kadai ka boden ka ba bahay kimi ka pa kajingkit ka makiya ba haban siyo bat by college haban man siyo bat by sa haban siyo bat penbiang bat by ba hindi taman sa udan kam ka ba tiga ni kalong kai ka ba nga iba it's a high time kalong ko ya ka constituency jongi day na tagadaw manangan itu ipi hagini por isnam ki balalit no nala propose ya ka community college hangni po jongsha kata kala ya tambangan itu ipi kanya step by step kawai hidin kawai banseng ya ka college kamdai ka besok memang idon kami kino hikai betul idon kami ya ke infrastruktur kebabian building ibabiang tidai na takadaw kaningan itu ipi kum nga syukwa ban itu ipi kumbala arsnam menta arsnam duna kalayan kejipun baik bat mana kani ngadang don meeting kadang isyong bat management jong ni ke school ang ni bangin perkhat ya kata ke community college kaba inron nakaliang jong ke school amali kum member bat katukan ni Kini kidang duna kini ki high secondary school kidang don kanto kan itali bat kung mga tip say hamtam ang nilay lalong lalong overcrowded kata ka seat kamdap shoe bakwa banwan school hang ni hapo school na marbaliyo ba ni sothu say ba phi kum ki kon ki kiti bagi kibe pa kibabon kidai kemudian juang kidai kinongran persyangkat bala ban pha i school hagi school kibabiang nam ta kikon tingi chip nya be ni por ni kejuk ko bamanta mang iba dai tang jing nang jing stan ban weng ya ke jinge ya ke jingduk ya ke jing sa din didai na takadaw nakaliang ka jonga haba ngidon iki program kibaper baper khamtam haba ki khot haki school ke badan apa ke constituency ke bi jogi menuju aimen sim menuju persyak banyarap ya ke jingdon kam ke jogi ki babon ki school ki bawan syanga mentangan itu ipi ki bapan jingarap kai extension of classroom daong balayu ki kena ki labon dengan nang ipi tang kawai ke banga sukumen nga iba ke jingnang jingstan kalaki ustad hapo kini ke konstitusi kami jongi dai nam dai kum tato ang fit
Hisap kum novi. Kat kum ka statistik nga ika literacy rate po ka constituency jung ika lakiwa. Dai ka jing. Trai sitom jung kikmi pa bakin pa ikikol bakilipuli.